Jeste li ikad bili u situaciji kada vam je bila jako potrebna podrška vaših najmilijih i najbližih vaše obitelji, ali ipak nekako je izostajala i niste je mogli dobiti? O tome ćemo danas u novoj epizodi Ane na Floridi. Hvala vam jer ste tu, mili moji YouTubići. Ja vam se javljam evo iz oblačne, ali već vrlo vruće Tampe. Ljeto je počelo itekako, zagrijavanje je tu i neće stati još barem 5 mjeseci, ali nema veze, idemo mi dalje. Kako je to sve krenulo? Znači, ja sam došla u Ameriku kako bi završila zadnji razred srednje škole, maturirala, i kako je vrijeme sve više prolazilo i dolazio je vrijeme mog odlaska. Naravno, kao i svaka normalna osoba, svaki normalni roditelj, moja obitelj je bila jako i zabrinuta, s jedne strane i vesela, tu je jako puno tih komponenata, logistika, financije, sve to trebalo nekako srediti i pripremiti kako bi ja bila udaljena od svoje obitelji 1 godinu. Znači, nismo nikad bili odvojeni, sad najedanput mene neće biti 1 cijelu školsku godinu. Samo po sebi to je veliki šok za sve nas ukućane, naravno. I ja totalno razumijem kako je to kad, mislim, čak i ne razumijem jer nisam prošla taj dio, ja sam prošla sa svoje strane. Ja sam bila ta koja je otišla, ali ipak ne znam kako je bilo točno mojim ukućanima koji su bili bez mene. Naravno da je to bilo sve jako šokantno i nekako se sve to dogodilo jako brzo, taj cijeli proces aplikacije, pa onda mog odlaska, aerodrom. Danas isto mrzim i volim aerodrome jer imam jako puno svakakvih emocija što se tiče putovanja i što se tiče odlaska, dolaska. Jako težak jedan dio života. Znači, ja sam uvijek bila osoba koja je bila zaljubljena u život i kao mlada cura. Htjela sam probati nešto novo, htjela sam iskusiti novi život, nešto drugačije i na kraju uvijek sam se mislila pa uvijek se mogu vratiti kući, nema problema, uvijek me čeka ono poznato. Išla sam u obitelj koju nisam poznavala, to je bila jedna vojna obitelj i oni su bili izvan San Antonija u Teksasu. Oni su me primili tu 1 godinu i čak sam s njima živjela još 1 godinu nakon fakulteta. U fakultetu, pardon. I kako se približavao taj dan odlaska, bilo je jako teško, naravno, ja sam bila tako mlada, nisam još napunila 18 godina. I kad sam došla tu, počela sam se poprilično brzo uklapati u ovaj američki način života, sve mi je to bilo jako simpatično i super. I onda sam ja odlučila tu studirati i bila sam sretnica da sam uspjela dobiti tu priliku. Što više vremena provodim u Americi, to su veće šanse da ću ja tu i ostati. Mislim da je to bilo malo zabrinjavajuće, naravno, za moju obitelj, jer ipak ko ne želi svoje dijete blizu sebe, u svojoj kući, ko ne želi da mu je dijete blizu, to je sve apsolutno normalno. I ja sad kad razmišljam o tome svemu, ja vidim sve iz svog kuta, jer ja sam bila ta koja je otišla. Ali također, s jedne strane i znam, jer sam puno o tome čula i pričali smo i tako dalje, ali ipak nemam cijelu sliku kako je to bilo za njih. To je moralo biti jako bolno i osjećali su se kao da sam ih na neki način i odbacila, zato jer sam ja odlučila da živim tako daleko. I onda su tu počeli prvi osjećaj velike krivnje za mene. Znači, jedan dio mene je bio začaran Amerikom, začaran novim iskustvima i htjela sam tu ostati da izvučem sve što sam mogla iz tog američkog iskustva. Nisam ja tad razmišljala da ja ću tu ostati zauvijek. Pa mislim, nisam ni razmišljala ni na jednu ni na drugu stranu. Ja sam bila sam još naravno i dosta mlada, nemaš percepciju cijelog svog života kad imaš 19 godina. To je nemoguće, ili ne znam, čak i 23. Još ti se mozak razvija do 25. godine, halo. Pa ko zna šta mu život nosi, to je nemoguće se predvidjeti. Uglavnom, tu su počeli osjećaj prema meni, ovako sam ja to doživjela. Možda sam ja to krivo shvatila, ali osjećaji su bili velike krivnje, kao zašto nisi doma, zašto ti ne želiš biti s nama, zašto jedina ti. Ovo je bila jedna velika stvar i onda sam se ja počela osjećati jako loše, jer i samo sebe sam počela ispitivati, pa je rekao, jesam ja bila stvarno zlobna osoba kad ja ne želim onaj tradicionalni put života kao svi moji vršnjaci, kao moji rođaci, kao moji prijatelji.
I nije meni, da budemo jasni, nije meni ništa falilo u mom životu. Ja sam, evo, ne znam kako da vam to drugačije objasnim, nego ja sam jednostavno voljela i jedno i drugo mjesto. I dan danas i Amerika je super i Hrvatska mi je super. Nekako ja sam možda taj tip osoba, ti me negdje staviš i ostaviš, ja ću se snaći. Ja ću sebi izgraditi neki život. Možda neće biti baš onaka kakav želim iz početka, ali ja nisam osoba koja može biti jako dugo tužna i koja će biti u depresiji, sjesti, plakati. To nije moj temperament. I kad smo već kod temperamenta, htjela sam reći da možda je moj temperament takav, moja osobnost je drugačija. Evo, nema sad tu ne znam kakvog famoznog odgovora, to je sve kako sam se ja osjećala. Znači, s jedne strane sam osjećala jednu veliku dozu krivnje, koja bila mi je nabijena, ne mogu reći da nije. Posebno kad su, na primjer, blagdani, kad je Božić, kad je ovo, kad je ono, oni svi, naravno svi se nalaze doma, svi uživaju, svi su skupa, Ana je tamo. Ana ne želi biti doma. To je jedan odvratan osjećaj. Osim osjećaja krivnje, također sam počela osjećati izolaciju, jer bilo je rečenica poput ako ona može bez nas, pa možemo onda mi i bez nje. Evo, takve rečenice. I onda sam, kad sam dolazila doma, to je isto također bilo jako teško, jer bilo je tu i diskusija. Mislim, normalno da će biti nekih teških razgovora, nije svaki razgovor niti ugodan, niti lijep, to je sve dio života, treba komunicirati, ali postalo je jako teško meni nositi se s tom krivnjom i stalnim pritiskom. Znači, pritisak je počeo da se ja što prije vratim i možda je to čak bilo i dobronamjerno, ali ispao je totalno kontraefekt. Jer ja sam se počela osjećati da želim se samo maknuti od svega toga, da želim pobjeći. Mislim, ko želi biti stalno kritiziran? Ali vi volite da vas neko stalno kritizira? A niste loša osoba, ja stvarno ne mislim da sam bila ikad loša osoba. Ja znam koliko sam ja voljela svoju obitelj i dan danas volim svoju obitelj, ali neke stvari ne mogu progutati, ne možeš dopustiti. I ako nisi otirač za noge. Mislim da nije najveći zločin na svijetu ne vratiti se doma. I koliko vas, i pričala sam s jako puno emigranata, upoznala jako puno emigranata ljudi. I nisam baš nikog upoznala koji ima ovako neku dosta tešku situaciju poput mene. U smislu da život sam po sebi je užasno je težak, brutalan je. To znate i sami, gdje da živite. I sad zamislite kakav je život ženi, imigrantici koja je daleko od svog doma. Moje mišljenje za to je ovako. Ako ne možeš podržati, onda se barem makni se i nemoj nabijati krivnju i nemoj osuđivati osobu. Ako ne možeš ništa napraviti, ako ne možeš dati ljubav i potporu, onda samo pusti tu osobu, nek samo živi onda slobodno. Evo, ja mislim da je to fair. Također mislim da sam se vratila kući, da to ne bi ni bilo ništa bolje, da ti su odnosi bili jako narušeni. Bilo je pokušaja i prošli put kad sam bila u Hrvatskoj 2021. godine na duže vrijeme. Tad je bil još jedan pokušaj s moje strane. Da to nekako sve se izgladi, da bude bolje, ali onda sam shvatila da neće biti bolje. Još jedna stvar koja je česta kod nas, a kod mene je bilo ekstra intenzivno, bilo je to mišljenje, pa kao ništa ti ne ide. Vidiš da ti ne ide dosta dobro, ne znam, zaposlila si se, da, ali ja sam imigrant u ovoj zemlji, ja još nemam ni papire. Vidiš da ti ne ide dobro, možeš doći u Ogulin, možeš doći u Hrvatsku, možeš ići u Zagreb, možeš ići u Europsku uniju, možeš tamo raditi. Evo ti sve, ajde samo nemoj biti tu. I onda naravno bila je jako veliki problem, bila moja veza sa mojim bivšim mužem. Ali ja jednostavno nisam osoba koja odustaje od nekoga koga voli i smatrala sam da nisam ništa nikome skrivila. I problem je bio u tome što ja sam jako voljela jednu i drugu stranu. Voljela sam svoju obitelj, voljela sam svog partnera, i jednostavno ta ljubav valjda nije dovoljna.
To svi moramo priznati. Ljubav često nije dovoljna, potrebno je drugih sastojaka u odnosima. Otvorena komunikacija, to nismo mogli ostvariti, samo neko optuživanje, pa onda opet ta krivnja emocionalna i tako dalje. Mislim da sam uvijek predstavljala svoju obitelj u jednom jako pozitivnom svjetlu i da sam ih, jako sam ih voljela i htjela sam njihovu podršku, ali kako sam rekla, živjeti bilo gdje bez podrške svoje obitelji, živjeti posebno u inozemstvu, to je brutala. To je totalno brutalno i na onaj moj veliki video o razvodu, neki ljudi su komentirali pa kao trebala si slušati što su ti govorili. I naravno, ja vjerujem, moraš poštivati svoju obitelj, moraš poštivati svoje roditelje, apsolutno. I nije im lako, znam da im nije lako. Ali ljudi moji, da li pomaže da ti neko stalno samo govori kako si niko i ništa nisi tu ostvarila, ništa ne možeš, vraćaj se doma, glupa si. Manje više. Glupa si i da te ja vodim kroz život, jer ti si glupa. To uopće nije konstruktivno. I šta ćemo mi zajedno doma? Samo ćemo se svađati. Ako je odnos narušen, nećeš ga samo popraviti s time da ste zajedno u istoj prostoriji. Samo će stalno buktiti, stalno će se otvarati isti problemi. I znači, razgovori su bili kao o tome ne uspijevati, ali čekajte malo, halo, ko može skroz sam biti Rockefeller, u roku nekoliko godina. Samo zato jer je neko roditelj također ne zaslužuje da se ga slijepo sluša. Posebno kad si odrasla osoba i posebno kad su ti pokazali da im nije uopće stalo kako se ti osjećaš, nego samo imaju neku svoju agendu i da te sruše skroz, da ti ubiju duh. Da se osjećaš kao ništavilo. Samo po sebi nije točno da treba ikoga slijepo slušati ko ti nije pokazao potporu, ko ti nije pokazao ljubav, suosjećanje. Mislim da je to okrutno. Možda se vi ne slažete sa mnom, znam da će biti svakakvih mišljenja. Ali znajte da sam ja osoba koja je obožavala svoju obitelj. I ne bi nikad namjerno ništa napala da ja njih povrijedim. Ali jednostavno u tim nekim stvarima nismo se više nikako mogli složiti. Na ovom kontinentu ili na onom. I onda je tu bilo i nekoliko posjeta. Moj najgori dan života za mene je bio moja promocija za diplomu. Ja sam Boga molila da se tlo otvori. Jer to je bilo kao biti ili ne biti i sad je bilo vrijeme da se ja vratim kući. Sad pritisak je bio jako dan na mene da se ja vratim što prije jer ne valja, ništa ne valja, to je bio najgori dan mog života. I želim ga izbrisati svoje. Svi su drugi bili tamo sa svojim obiteljima, sa rođacima, bili su tamo na tribinama u jednoj dvorani. Svi su bili tamo. I ja mrzim razmišljati o ovom, ali ja sam dobila puno bukvica taj vikend. Nije bilo veselo kad sam završila fakultet, to mi je bio jedan najgorih možda dana u životu. I znam da nisam jedina u ovome, znam da je puno vas ima slične priče, ali također znam da ima puno vas koji ste pravi sretnici, zato jer ste imali obitelj koja je jako ponosna na vas. Ja nisam nikad osjetila da su oni ponosni na mene. Ja ne mogu reći, evo možda griješim. Osjećam se kao da sam jedna velika samo frustracija. Nijedno dijete se ne smije osjećati. Da, poštujemo svoje roditelje i volimo i probamo da ispravimo sve. Ali koje se dijete želi osjećati kao da je samo frustracija svom roditelju? Kao tipa kao neki izrod. Toliko sam se godina osjećala kao jedna velika nula. I mislim da je to roditeljska odgovornost. Ako imate neki porušeni odnos sa svojom djecom, saslušajte ih iskreno i malo pređite preko svog ponosa i recite im, volim te, ponosan sam na tebe. Ako ti nisam ovo nikad rekao, želim da sad znaš, ponosan sam na tebe.
I naravno da svi griješimo, pa i vi ste griješili. I koliko nas je puta, dragi Bog, spasio od svakakvih gluposti koje smo radili. Ko je savršen? Ne radi se tu o savršenstvu. Ali zašto napraviti takvu situaciju? I mislim, koji je bio cilj? Evo gdje smo sad. Koji je bio cilj s tim? Na neki način i ponižavanjem. Evo, bit ću iskrena kako se osjećam. S vama sam stalno iskrena. Ponižavanje, podcjenjivanje, to je veliki dio. Podcjenjivanje kao ma ti si bez veze. Sve je bilo bez veze, šta god sam odlučila i napravila. Sve je bez veze, ovo je bez veze, Teksas je bez veze, San Antonio je bez veze, koledž je bez veze. Ne valja. Je li to način? Mislim da nije. Oprostila sam to, ali je jako teško to sve. Još i dan danas, mislim, to je dio traume koja mene prati. I vjerovatno razlog zašto sam bila sa svojim mužem, jedan od najvećih razloga, je to zato jer on meni dao jednu veliku podršku koju ja nisam nikad u životu prije osjetila. I sad, pazite vi ovo, moramo o ovome razgovarati. Žene su inače ranjivije i u većoj opasnosti u svim domenama nego muškarci, biološki. I fizički, i ne znam, i trudnoće, i ovo i ono, sve što nam se desi. I sad zamislite vi da ste mlada djevojka u Americi, ništa ne valjate, glupi ste, i to vas samo otvara da upoznate predatore koji nanjuše da si ranjiva, koji nanjuše da nemaš nikakvu potporu i onda dati malo ljubavi, dati malo nježnosti, dati potporu. Ne govorim da se to definitivno desilo s mojim bivšim mužem, jer mi smo imali jako dugo jedan sretan brak, o tome smo već pričali, neću ulaziti sad u to. Ali ostavili su me u jako teškom položaju gdje mi se bilo šta moglo desiti i nije bilo nikoga da provjeri jesi ok, šta ima novog. Da, oni su mene zvali, ali ti pozivi su bili mučni. Ja sam izbjegavala te pozive. Jer je uvijek bila velika kritika i velika nezadovoljstvo. Ko to želi slušati? I onda sam puno toga, uvijek sam mislila da moram se stalno pretvarati kao da je sve savršeno, jer odmah bi bilo, pa vidiš, ne valja ti tu, bez veze ti, zašto ti to radiš, ajde doma. Znači sve je moralo stalno biti subman, dobro sam, a puno puta nisam bila nikako dobro, ni financijski, ni emocionalno. Zato vas molim, da vas mogu zamoliti nešto, dragi moji. Nemojte svoje dijete ubijati u pojam samo zato jer su odlučili nešto kontra vašim uvjerenjima, molim vas. I ne ostavljajte svoju djecu nezaštićenu. Bilo to ne znam gdje, u Osijeku ili bilo to u Minhenu ili bilo to u Australiji, nije važno. Moramo znati šta se događa s našom djecom i da moraju imati slobodu da se otvore i da nam kažu kako se stvarno osjećaju. Bez glume. To mi je najveći cilj. Ne znam, ja se molim Bogu da ću to postići sa svojim curama, ali da znaju da mi mogu reći. Da neće biti osude, da ću ih podržati, da svi ispravimo zajedno. Da ih neću ubijati u pojam. Evo, to je, sad mi je žao da nije mi nikad niko to rekao. Ja sam puno toga sakrivala uvijek kao, i kod nas je i sramota i ne valja. Ja sam bila velika sramota i bila sam s crncem i bila sam, ne znam. Ovako vam je stvar kad se vratite kući. Ako ste previše i lijepo obučeni, ne valja. Vidi ove, kako se sad obrazila se tamo u Americi. Ako si presiromašan, običan, pa vidi ove šta je takva došla iz Amerike. Znači, ljudi nikad neće biti zadovoljni, odustanite od tog. Ne postoji. Isusu su vikali jedan dan Hosana, a sljedeći dan su ga razapeli. Ne postoji, takva je ljudska zloba. Nisu svi ljudi loši, ali karakterno. I onda smo se mi isto imigranti jako uprskali stvar.
S tim da kad dođemo doma, to sam baš razgovarala sa Živom, sa svojim prijateljem, dođu doma, ne znam, sa nekim autima, ono, bolesnim autima, dolaze sa satovima, dolaze nakićeni kao ono, pokušavaju se prezentirati da bi dobili neku potvrdu opet od tih ljudi, a prava realnost je u Njemačkoj rade, ne znam, 3 posla, žive u kreditnim karticima, u kreditima. Nisam nikad imala taj osjećaj da ja moram nekog impresionirati. Ono što vidiš, to dobivaš i to je to. Ali kao naša je kultura da to nije dovoljno. Ali meni je, ja to nisam nikad radila. I znači bilo je ono pitanja, pa daj malo kao ulickaj to što radiš malo, pa ne, bit će da si ovo, bit će da si ono, ne govori ovo, nemoj ovako, nemoj onako. Znači, ljudi moji, baš sam o tome neki dan razmišljala. Meni ovih zadnjih nekoliko, pa svaki put, već 20 godina, kad god se ja vratim u svoju domovinu, nešto mora biti mučno. Situacija sa obitelji ne valja, teško je, zrak se može rezati s nožem. Onda, kad sam bila sa svojim mužem, opet nije bilo dobro, imali smo već probleme. Onda ovaj zadnji put sam bila usred razvoda, bila sam izvan sebe. Gleda me čovjek neki, misli se o čemu ova sad tu priča. Ali uglavnom ja čekam sad sljedeći put kad odem doma, neću više niti jednu komplikaciju, želim da bude veselo, želim da bude super. Mislim da sam to zaslužila. I ne tražim opet odobrenje od nikoga, ali želim vam reći ovo. Da je barem postojao ovako neki video za mene kad sam ja prolazila taj život bez podrške. Život bez podrške je pakao. Život bez podrške je pakao, ali jedna velika stvar u tome svemu je to da neće doći podrška, neće doći odobrenje. Najvjerovatnije, mislim, neka se ljudi mijenjaju, naravno. Svi se mi mijenjamo, svi se mi malo mijenjamo, ali velika realnost, ljudi moji, vam je da tako kako vam je sad, bit će vam zauvijek. Neće se promijeniti. I onda postoji samo jedan način za promjenu, a to je da uzmemo stvar u svoje ruke, da ipak prihvatimo svoju osobnu odgovornost. Ja mogu sad govoriti, ja mogu sad se stalno samo tužiti svakome, kao prvo ljudima je već preko glave tužikanja, jako puno ljudi se stalno tuži na ovo, naravno moramo komunicirati, moramo rješavati mentalne probleme, ali svakome to dosadi. Ljudima dosadi to tužikanje i meni je teško, meni je ovako, meni je onako, kao prvo niko mi nije uspio pomoći s tim. To sam morala nositi sama, na većinu slučaja. Imam prijatelje divne i razgovaramo o tome, ali nije bilo nekog, kako da to objasnim, nije bilo nekakve solucije da se to završi. Dok si ja sama nisam dala odobrenje da to završim. I samo sam rekla, život je dar, život je Bogom je dan. Znači, iako su me roditelji donesli na ovaj svijet, mene je Bog stvorio, kao što je vas Bog stvorio. I dar života je njegova, ničiji drugi. Stoga imamo određeni broj dana na ovoj kugli zemaljskoj, najvjerovatnije promjene vam se neće dogoditi. I dalje volite, oprostite onima, čak i možda, ako nisu sve ni krive, ali oprostite i samoj sebi, i samom sebi. Jer ste se mučili, jer ste propustili. Ja sam propustila jako puno lijepih trenutaka. Ja to uvijek opisujem kao da sam imala neku vreću koju sam stalno, neki teret koji sam stalno nosila, nevidljivi sa sobom. Nisam se jako puno godina mogla nikako opustiti, uživati skroz u životu. Uvijek sam razmišljala, pa joj, ovo ne bi ja smjela ovako, ipak možda ne bi smjela ovako, možda. A zašto ne bi smjela? Pa je to kriminalno djelo živjeti u drugoj državi? I onda ako nemaš podršku, prihvati to i daj samom sebi dopuštenje da proživiš svoj život. Svi mi moramo proživjeti svoj život. Gledala sam nešto na televiziji, ljudi koji su na smrtnoj postelji, koje su njihova najveća žaljenja.
najveća žaljena jako puno ljudi je to da kao općenito da nisu više uživali u životu, da nisu više bili slobodniji. To neka znači i od posla i od obveza i ovo ono, jer život tako brzo proleti da se, znači što više ugoditi sebi, to ne škodi drugima, uvijek smo tu i za druge naravno, pa nismo čudovišta i uvijek pomažemo drugima, ali na kraju krajeva moramo sami preuzeti svoju osobnu odgovornost i reći dosta. Ne dolazi niko da će mi dati odobrenje, evo ti propusnica, nema, neće doći. Znači, nikad nije kasno, počni živjeti punim plućima i dajte sebi odobrenje da budete sretni, da duboko udahnete. Kako je lijep ovaj život. Kako je lijep ovaj život. Koliko ljudi koji nisu zdravi, koji imaju velike probleme sa svojim zdravljem, sa bilo čim, ne mogu se ni kretati slobodni i tako dalje. Pa ja, šta bi oni dali da imaju samo zdravlje kao mi? A ako i nemamo puno zdravlja, opet, život je kratak, iskoristimo ga najbolje kako možemo. I ono sve što uvijek razmišljam ovako. Zato imam jako veliku količinu empatije prema drugim ljudima. Jako imam puno strpljenja i empatije prema drugim ljudima. Ja teško osuđujem ljude. Jer ja shvaćam kako je meni bilo, koliko mi je trebalo podrške i onda sad u zauzvrat ja dajem takvu podršku drugim ljudima i tako se stvara neka dobrota i neka ljubav. I tretiram ljude onako kako želim da ja budem tretirana. To je ono zlatno pravilo u životu. I mogu vam reći da mi se to toliko dobro uvijek vrati. Evo, hvala Bogu na ovom životu. Život nije gotov, nikad nije kasno, dragi moji. Živite punim plućima i volite svoj život. I još jedna stvar. Htjela bih reći da nemojte čekati doma da će vam sve nešto promijeniti. Morate se vi, jednostavno tako je. Ne znam zašto, ali tako je. Bavite se svojim hobijima, volontiranjem, nađite neku svoju strast, da vas nešto okupira. I da vam daje neki značaj. Jako je lijepo imati značaj. Moramo imati neku svrhu u životu. Ako idemo prema svojoj svrsi u životu, kao da se sve nekako poklopi. I otvara nova poznanstva i novo. Udovoljite sebi, bavite se svojim hobijima. Nemojte sjediti doma i plakat ko vaša Ana. To sam radila dosta dugo vremena. I ništa se nije dogodilo, ništa se nije promijenilo. Nisam dobila hvala. Hvala ti što si bila tužna. Želim reći, nisam sve ni ja savršeno niti dobro odigrala, ali znam, imam čisto savjet jer znam kakva sam kćer, znam kakav sam čovjek i znam da nisam nikad namjerno nikome naudila, uvijek sam otvorila svoja vrata i ruke, posebno za svoju obitelj. I mili moji, pred kraj, pošto ste i vi investirani u jako onu priču o mom razvodu, o mom bivšem mužu, želim vam dati jednu novost, jednu malo neugodnu novost, ali moj bivši muž Jeremy je nedavno završio u bolnici. Dosta sam jako umorna oko toga. Ne mogu ga nikad skroz odbaciti. Sad će neki reći, ti njega još voliš? Ne, ljudi moji. To je dosta esklapilo. Nije stvar da ja njega volim kao muža, kao partnera, nego poštujem ga kao oca svoje djece, kao nekoga koji je bio moj veliki prijatelj preko 20 godina, koji je sa mnom provodio toliko vremena da jednostavno ne može se maknuti skroz iz mog života. Htjela sam reći, jednu večer sam šetala ovako po noći, malo sam šetala oko svog kompleksa i čula sam kao neki glas. Sad neki od vas će reći da ja malo sam luda, ali meni se to puno puta događa. To je Sveti Duh, vođenje Svetog Duha. I čula sam glas koji kaže, ajde po njega i vozi ga u bolnicu. I ja ga nazovem i on se spremi, odemo u bolnicu. Inače uvijek neće, ali bilo je jako loše sa disanjem, nije mogao disati.
Ima nezbrinuto zdravlje, znači prije neke 3 godine je bio opet u bolnici i od tad nije baš ništa već je napravio što se tiče svog zdravlja, vrlo neodgovorno. Srce mu je jako slabo, srce mu radi na 25% kapaciteta trenutno i bubrezi su mu jako loši. Znači, nije mogao disati zbog toga jer mu se skupljala tekućina oko srca i to su mu onda pomogli da se toga riješi. Najvjerovatnije treba napraviti pacemaker za srce, da mu pomogne da mu radi srce bolje. U jednoj jako teškoj financijskoj, emocionalnoj situaciji. Kad mogu, ja mu pomognem i sa nekim, i sa lijekovima, i sa prijevozom kod doktora i tako dalje, ali užasno mi je to mentalno naporno, osjećam se jako umorno, ali ne mogu ga odbaciti i sad ćemo vidjeti kroz nekoliko sljedećih tjedana kako će se to sve odigrati i šta će odlučiti za sebe, kako će on dalje. Cure su ok, cure ga zagrle, cure malo budu s njim, već smo nekako naučili na manjak stabilnosti. Ali ako možete recite jednu malu molitvu za njega da mu bude dobro, nismo mi zli, vi ste moji YouTubići, moji anđeli koji su sa mnom kroz ovu priču i mislim da sam vam bila dužna da vam ispričam to. Ja ću vam reći ako bude nekih noviteta, ali za sad samo čekamo da vidimo šta će biti dalje. Zdravlje mu je dosta loše. Znači, ako možete recite jednu malu molitvu za njega, ako ne, to je sasvim ok, ali nećemo ništa ružno mu željeti, naravno. I ljudi moji, kako da vam objasnim ovaj svoj novi pogled na život? Samo vam želim reći da je život toliko lijep i pun je prilika i pun je predivnih mjesta, ljudi. Naravno, ima je puno negativnog, ali da li nam je, kako kažu u Americi, da li vam je čaša pola prazna ili pola puna? Neka nam bude polupuna. Nadam se da vam je bilo lijepo sa mnom. Nađite svoje ljude podrške, aktivirajte se u svojoj zajednici, bavite se svojim hobijima, pričajte sa dragim ljudima, sa svojim prijateljima i bit ćemo mi svi sasvim ok. Do sljedećeg puta, voli vas vaša Ana. A da li vas mogu zamoliti, ako me gledate, ako još niste, da se pretplatite na moj kanal, kako ne biste propustili još ovih mojih priča iz daleke naše Amerike. Puno pozdrava, čujemo se sljedeći put.